Ia, ia le atua le nei vaenga le fiafi e toe o whalofa ma whaatalofa atu sa mole atu pele. Ia, i lau sila mai moa ma lau whaafonga mai fo i nei vaenga le fiafi. E mua ona whaatalofa atu i le soafa manu malo o tātou li o Yesu Kristo. Ia, i lau whaasausaunga le fo i vaenga le aso. Ia, suai o whioi o tala lei o lupe whalele o nuu mai ka le sia. Ia, mai seo lau whainga luenga tofi a le tua i so o se whata whaitaulanga, ma so o se i tu e fio le lau langi. Ia, e whaatalofa atu le au nanga Global Kingdom TV, ia i lau maota ma lau lawa, ia le nei foi a fiafi, ia vea ia lau leo, ia e whai ma sui fo i o ma ua ma leo auna le tua, ia e mate whaatulima ma whaatalofa atu, ia te oe le au whaatuatua o le au pele, ia o le au pa ia le nei foi vaenga le aso, ia ma lole ngā lulue, ma lole whaatuatua, i whi au ma le ngā luenga, ia le li leo tātou tu ai taunu mai i le aso muli muli, ia o whi au ma ngā luenga o le nei foi vai aso, e vi ia ai le alofa o le tua, ia o mwhai foi o na tai mai tātou, ia i le whai ungo ngā luenga whai o le nei aso, ia ai o le a mata i se tatalu, i le nei vaenga o le fiafi tamā, o oe au le ngā luenga mātou whaatangsia le lii, lau whesosoani, lau mamalu, ma lau mana le lii, e whapena le atua o na iai le nei whaatalanoanga, ia ma le nei fo i polkalame le atua, se o mātou moli mawina, lau matautia, ma lau sili ese, o uwa venga le lii, ia tamā le nei fiafi, ia mātou tatalo le atua i lungo le ea, ia o nei masini o lo whaongaina, mai se foi, ia o ngā luenga whaalawelawe le li, al whili mana au, ta mā sausauina, mea umalawa i le toto ta mai mā moe, a mai al nei polkalame le tua, ia tuma watu ia te oelu lava vi inga, whamanuia fo i lau au auna, whaamnoina lo na taimi le li, e moli mau ai o Yesu, ia e maise le li e o le au aunanga e pei o na iai, whamanuia i si o mātou watu nupele o Samoa, whamanuia le li, se tasi o lo maua mai le ni polkalami, ia e mase foi o se taimi o iluma, ia foi atu ia te oele vi inga, nei maso umai o le whaavau lau. Amene, amene, ia. Taitele, ia i le nei vaenga le fiafi lau sunga i le whawhiangainga, pasta Suisala, ia mo le whaamnoina foi o le taimi, ia walawa le soina o le tā polkalami, pe a wala au mai le tua ia i le nea fiafi ia mo mua o na tu atu le avanoa i la sunga le whiangainga ia se whaatalofa foi ia o sila mai mo mai ia se tātou atu no pele ia ma le nganga whaaloalo. Alo whaafitai, sunga whiangainga mai. Ia o te toi whaatalofa atu foi, tonu na ua umaona whaatalofa atu foi ia le stunga ia mai ia e ni avanua tau ai pataro fatu ai mau lo fatu ia nei fo ia avanua matango fiu tatu to e felo ia i bunga o le nei por kalame ia talo fo i anga leima so mai i se fatal no anga fo ia e ma se fo i o le falau lo ina pe o le vala au le tua fa pena na vala au ina i fo i lo nei tangata ia ma se fo i le ministry o mato ngā lue ai, ia anga leile atua i lau whaafonga mai nei tu la fiafi sama. I ele atua, ia, mo le sila fia tātou ainga nei vaenga o le fiafi. Ia o le vaenga lona lua nei o le whatanoanga ma le auna le atua. Ia e tusai fo i ma le tali atu i le wala aua le atua, when God calls. Ia i le nea fiafi, ia te iloa o le a maanga isa o loa i le whaatala noanga e mese foi o le singi ma le whaamoi moi. Ia ina i mawhai o na tala pea le lei ma le silsili ese o le atua. Ia e tusa ai ma le whaonga ina o lana whanau. Ia ma le filifili ai o le au auna le atua ma le ministry. Ia wa fo i le ngā luenga wha wau. Ia mai le la fo i tu o le malo le lii. Ia o lo upunu nou ma ngā ludue ai. Ia au nei taimi lau sunga i le whawhiangaina. Sei aroa toi fo i lai titi lava e tua i tusai ma le tāpo kalame le veason te anei. Sei e ina iwa inga tā ua i no toi whaalongolongo ma
whaalongolongo Pt2 sai moli mau. E se le matau tia o le tua. O le tūlanga foi lea ua le ise whamoimoi. E ise se upu sa e saunua iai sa o pikia mai a o whailau moli mau. O le taimi na tupu ai le whalawelawe i ate oi sa matua i ki lia lava lo mawhauwhau ma nino le lei ia le tūlanga o lo mawhauwhau. Ia ai ona o le whalawelawe wa tupu. Ia pei le sa e saunua mai maue. Mai maue pe ang whapeo lo kaimi lea wa e alu roi ke le koe fo i malingeila lo langi o lo o whapena o na tato iai ai se i toe ave ale ta polkalame i tua i le taimi mua mua lea sa musui ai o i le pōlea sa e sauno ai o i tua i tonu whale ia i vai mea ia mai sa wali wali a kwa i luma ma ia e te le iloa ia o lo taimi lea o lo pōlea o le atu ina tua i lo wola i le li ia ai sa lilo fo i manatu malangona i iailu i tau o le wala awina pei ona iai le whalawelawe mai whaailu ele o se ma o le whalawelawe ngei mea sa tupu ia lausunga pasta lea fiafi se i toe au mai lava le vaenga lea i le manino le lei o lo mawhauwhau sa iai i le inaua tupu le whalawelawe ia meso le taimi lea sa e ofo ina tua ilo wola mo le li o le ase se ngai oi atu o le nganga o le tua i ate oi i lea taimi ma le nganga whaalora. Haftai pasta mo le whapasili. Ia, o mea umai ai le mwhaina ngalo. E o mai lava le taimi nei e le ngalo le upu na launga ina na mafuai o na whaifilfili. Ia, e le ngalo fo ia e langona na tupu ina ua ui fo i whainta. O le upu lava le nei sa launga ina ma sui ai lo ora. O le alofa o le atua. A o le asau tali atu i le alofa o le atua. Whainta te le pia e ma whau si alofa i atu. O e ai te le alofa i atu. Pe o ina lavana pa i atu whiwhiri mai. E te taura o na tali atu ia i le alofa le atu. E tu fo i mawhau i le o langa sa ai mai na baita ia. Te loa o se o ni o langa so na whai a ma le tāpasa ma le mawhau o mana e mwhai o na whamatala i nai. Le tu ngā o langa sa aula e au na ia ma whai ale o langa le makau ma le no ele o serious ele i le mawhau le o langa i le ali i po se au nanga fo i le ai o ina o na le kwato i tsiringia o ina o langona i le e se o le ala vale le tua inga o langa i te iei o lai pia le atua e alofa wha pale e alofa fua, e alofa mutiva. Tadi tonu fo ia o le atai i ua whai e lau whiwhilinga o au langona i fo. O le taimi ua tau ia o na wha mo i le o langa alu le atua. Tau o na whai se whiwhilinga sao ia. Ma ave le o lai wha o ngā mo le atua ia o na o le ua e toi tā ua le taimi sāla pe ai mai ia. E moni lafa. E ui lava i le ito e mawhai e le tino na respond pe mwhai to e tu i lunga ma sa vadima a o le mawhau sa ma nino le le mai o te mana tua pea le se mawhau na mai te au ino o le mwhai no tu i lunga mai maa ue pea na ula vea ma uoki a koilo ma ualu a koilo ka se kaimi ngā ma tua i nau ila ua whaalongo i lo utangata ona ai o le taimi o le whatoa umalava na o fato ese le tua i pole palai na fai la filinga ma o talia ai Yesu i o langa na le sa o le pole tua mai au la tona talia o ia ma fatu tua i lona suafa na ia batu ile manu ia tau i la to fa na o le tua o te lo la i te milea
ua matua I whaamaonia o au o le atali'i o le atu. O mautinoa fo'i o le alawa le taimi e u te oti ai ana uoti fo'i whaalavelave lea. Ia, o te mautinoa lava ua mawhelo ai mai Yesu. O tau nuu fo'i, tau nuu tātou tau wheturi fo'i ai au ke usiano whaamoe mo I le ola I whaamwhau tātou. Wa e sel manino le awa onga tusu. O le wana talia po le wei le alo le wei le ola. O le mea fo'i leo te tusi atu wai atu tau. O e whaatua tua I le alo le atu. O tau maua le ola I whaamwhau. So no nga elese tau wheturi nga tau mate po se savalinga e tau to aipe ke le iloa po wheme kia. O le mea la ngā leo ke manga pai lava ke mingo ula whea. O mawhauwhaunga ngā la sumamai. Nau whapea mai maue pe ana kalavea loa makalua ku sao I loa ia e peita ia mai kakalangoanga ni ia so ia komu o le mele ngā la ingo le ia isi por kalame le e fia whaunga ina I o ia o te fia whaitau ale tusi lea mate whaasaka te ine o le luar komito I lima ai whamaifu I koe sumu I lima na maliu foi o ia ona o tamatau ina ia le usi tai ia o e ola ia I lātou lama. A o ia o le na maliu ma te tu mai o I lātou. Ia, tal tonu o le alofa na sa o talia li lau sunga whawhengai. Na o whalongolongo loa I le alofa lea na la unga. Ia, o langona. Ia, o le alofa leo ke risona. Na maliu ina ia o maa ngalo. Ina ia whaama ngalo ina lune I Suisala sa ia. Ia le alai whamai a whaila na maliu ke ngata. Ile koe kau whaila ia o koe usita ia kia. A ia pape o usita ile na maliu ma koe tu moa. Ia tal tonu whaila o le nei wala au ma le nei po kalame po o se mea fo I wau mai e le tu e ngalulu ia o se tasi o vaenga o le usi tai I le wala au le tua ia o se tali atu lea mai ke tu samalau whaftai. Amen. Whaftai pasta mo le tu sai fo mo le whaamanino ina o le vaenga le o le respond o lo tali atu o le sa no le taimi o le mele ua manino I la whaalongolongo le fia me se fo I le mai mo mai tatou ai nga maltino ke visu o le upuna e whaalongo ai o le upuna e whaalongo ai o le ale upu o le alofa o le atua le alaua e sauno manino le fia te iloa e le lava se ke visiano ma se tangata tali tonu I le li e le mawhai ona le respond le taimi e whaalongo ai le upu o le atua e me se fo'i o se wala au o le atua ma se fina ngalo o le atua e whaonga ia whaftai le wa e whailo fo le nefeafi o se tasi nei o vaenga o le misiona ma le ministry fo I le wa mwhai ona whaalau tele nei taimi ia ele I kwa amaka I le lua tau sanga taluai na a mata mai lawa le taimi le I lawa uia tali tonunga ma le whaalonglongo fo le nefeafi tusa al moli mau ia e mese o le manino le lei pene sauno o le upuna e whaalongo ai a o launa inga e lana au auna ia o le vaenga muli pasta o le process fo le healing process o manuia le loto ma o tia fo le loto fo le ese le mata o tio ni atu ata tu te au auna e le fa pia na vavenga te fa fo sia le malosi ma le fa malolonga le tu ainga fa so ma ia le taimi ma le taimi le pena ta o e le fa pia na malosi lo e ku sa e kau ku ilung e kau sa vali ia e fa pena ona e tangata e fiso soani ia te oi e se to e fa lau tele mai le vaenga le fa mo le pasta ia on ta nga I lo le aunga ma le fa mo o le nei fiaf ma le nga fa lo ia
paftai mai ole iwa tolu le o ngā tonu ole tausaga le taimi lea o lumanaʻi le sisigafu ana tupu ai le faalavelave lea na uluvea ae e tusama le ma laʻu memory ma laʻu toe manatua le taimi na ou toe foʻi le galuega o le iva lima lanoiga o le tausaga ma le afa atoa sa le mafai ai ona toe faatino se galuega ia o le fesiligia o le healing a le atua ia e moni lava pasta lau faafesili kasole o isi foʻi taimi e ui ai foʻi ia tatou i mea faigatā ia ma tatou manaʻo lava ia vave ona o le naunau-taʻiga foʻi na o le loto ia vave ona malosi ma toe faatino ia le auaunaga ia e peitaʻi o le mea sa ui e aʻu ia e fai lava siʻumi o faataamilo ia le process lea ia o le agaga faafetai lava ia na faasolosolo ia lea ua iʻua ina toe tulaʻi ma mafai ona toe faatino ia tiute foʻi ma feʻau sa masani ai le agaga foʻi lea momoli e toe le faafetai ina ia uso foʻi sa fesoasoani mai la le foʻi taimi ia talitonu lava o loo mai moa mai foʻi ia nisi o le aʻu le taʻua lava igoa sa te lē so latou sao ma se faamalosi-au mai foʻi loo nei tagata i le vaitau sa ui ai nei faigatā ia mai foʻi taumafai e ave ma siʻiluga o taʻavale ma ave taufai se faamalōloga ia toe foʻi atu le fale foʻi talosaga foʻi sa faapiloni ia o le viiga e faafoʻi le atua mai o loo tumau ia le talitonuga o loo soifua le atua na toe faafoʻisia mai le malosi o loo soifua le atua e silasila mai ma lona alofa i o tatou tagata i taimi tatou mafatia ai ma tigāina ai e manino lana tala outou e mafatia ma tigāina i avega ia o mai e te aʻu fatulaʻu amo e mamā ia talitonu foʻi sa iai se tasi foʻi ina lavea i le tulaga lava lea lo susuga faafeagaiga ina ua outou e malosi la ua ou po loʻu toe foʻi atu lana i amerika samoa sa ou nofo ai ia ae teʻi foi ua lavea se tasi foʻi o tamataalo i le vaitau lena ua toe foʻi atu ona feʻau mai leo aʻu e se tasi foʻi o faifeʻau sa faatinoina ia polokalame o le olaga suia i luga o le tv foʻi le kingdom i lenā foʻi vaitau ne ua faifeʻau ni niusila ia ia faapea mai e te aʻu mateo e asi stama lea sa lavea e tutusa lelei na lavea mai pe awalais foʻi siuso ia ma ua taʻatiatia foʻi lona le aiga si ona toʻalua i toamua pe a po i foʻi vai ama ae laʻu tala mai na manatu lea auauna mateo mai ia ona e silafia o ia e faapea uma lava le tulaga na ou ui ai ia e aoga foʻi loʻu faamalosi-au siuso e tau atu pe ia teia ia le alofa ma le aga lelei o le atua ia tasi lea mea tāua mai sa fai ona faatinoina ina ua toe malosia sa avea foʻi ia le tautinoga e tautino atu ai foʻi nisi o tama sa taalo ia ia latou ia o loo soifua lava le atua ia le taimi nei ou te leo mahua po fai ona toe tulaʻi sia uso pei o le mea ua ui ai nei ia o lona lavea ia e tutusa lelei malavea le o mafai foʻi ona toe tulaʻi o ia na o le taoto lava ia pei o se toe talatala atu lea o loo soifua le atua fai vavega o lē na te mafai ona toe faatulaʻi mai tatou faigatā ia au foʻi tau te popole le tuai ma le vavega ina e faasoasoa mai lava i le atua e aogā foʻi lesi taimi nou e se iloa i le atua po o mo ia lou loto pe lai kivapu ia te aʻu la ia lenā taimi pe te lē aua la sa tau mafai toʻatoa ma faatalitali sa ia ia Aleluia. Taftai pastor. Ia le tua. O le silitonu lava na le ua tō mai nei taimi le au e saumua
Ia. Po le ase la ngona na o ia te oea o a whaina fo I le taimi sa tupo I whala lawe. Se I sau nau nau e te fia wawe malosi. Ia ai o le ase waenga o le tuspa ia I se mau sa whapena o na fia ia ilo loto. O le afo I se mea sa whapena o na wha malosia o le te leo taimi. A o le wai sau no ele I whaingo fie. Le foi wa e ta o nisi o la uso sa lato ui mai fo I lea whaalawe lawe pe o na ia. Ia o le polkalame le pe o na e ta ua. Ia o le ua e toe moli mau. O le ua whao ngā ina o I nisi fo I o ngā luenga ina ua whatula I le li I mato e whafo sia le malos. Ia e tali tonu lawa le loto. Ia whao au sau noanga pasta le fiafi. Malanga whalor. Aftai ia o te le oiloa po so I fua pesi ta mai no ia Sam ta oto fatasi falma o te le lo fo I po pea ua maliu stas fo I uso sa tala vea fo I vai taim tonu wale ana o ia falma ona o taimi le ua amata on tau minoi ma o ia e sa ave pe le fale mai le vaenga le fisio ina ia tau toe whaamalosia ia le tino ona ua pe ato ia ale winga o toe ta ua ia o le whaititia le anga whaftai le tua e malingi fo ilo I mata ma toe mawhau ia pia le tala whaisalamo o il tangata ua manatu mai ai Aovai le ai ase le lei o stap o le lei ma le alofa o le atua o le whaafsiri fo I po le ase upu ia mai o le taimi fou le o le o langa I whaali I whaitau tuspa ia telefo sa lotu lava ma o ngā susa ai le le iai sele se nau ta inga e memorize ia ni upu mai le fionga pa ia le atua pe paua ia o upu e tangitangi ia le taimi lea o lau tari le alofa o le atua e ua langona fo I lo lotu e le alofa e sili atu na ilo le alofa o lo ainga e le alofa e sili atu na ilo le alofa o lau o o le alofa e sili e maualunga e le mawhai ona whamtala ina ni upo le tangata. O le alofa fo I tusalava pe o le ale lo loto le angasala sa hui maola. E le whatalia le alofa na I se le lei pe le anu whamea o le alofa e mua. O le alofa e siri ese. O le alofa e maualunga, o le alofa e whamaoni. O le alofa I moni. Ia se si upu whamalo si mai ta o langona la taimina o le alofa. O le anga ia po io na ia usoma whai atalsanga. O talitonu o le momoli atu ia na o le momoli atu ana o le alofa o le atua. Ia ala atu fo ina nei a uso. Ia le fato atau malama mai na uoto tu ilunga ma savami ma whaua au nanga I le tele o vaenga o le afionga pa ia le atua ia al natai ia pei o le paua na o se mena langona pe fuan fai atu ia o le upua na o le loto na fai ele filfilinga I o le upu fu ina e ola pe le loto ele ai se si alo fai tusa pa ia lofa o le lofa na o fu ina atolo na ola e maliu pe fu ila ona o fai tau ina a faila ua tatou ilona maliu o ia mo tangata ua tatau fo I lai tangata mo no le toe usi ta'i pea ia e ola ia whapena ona latou usi ta'i lena maliu ma toe tū mo I latou ia o le alofa na maliu ai ke viso mo toe tū ia ona o le alofa ia I tatou mai o le alofa fo ina le uto ua tatou e mauel ni e vanoa tatu whaasoa ai lunga nei po kalame ia le ali Praise the Lord. Whaftai lau sunga asta mo le mau matanga fie.
ia au whaafongafonga mai fo i le ainga o le atua ma le whanau pele Iesu ia lea fo i e whaatalofa mai nisi fo i o le ahuso ia ke viso ia me se fo i o nisi o whawhiangainga ia o lo o ilo ina lau sunga pasta ai malo whaftai o le lau ata o mai le ia le au te fo i o le whaatalanoanga o le tāpokalame ni afi ia e tusa male wala au o le tua ia le asa e ta ua i le taimi mua ia pe ama le o le taimi tonu lava le o lockdown le asa afia i lo loto ma au mai e le atua se whaalinga ia masosoani mai le anganga o le li ia o le asa utali atu i le li sa whaingofio na e talia le vaenga pe sa iaingi e le ngata o milu i tau ia nga i hungi menga whaalawe ngā kaimi ngā kau whaavatu ia ailo fina ngalo i se mea watu e le atu e lo roto ia ai tot pelawa nua i lau sunga le whawhia ngai ngā male ngā whaaloara Aftai, lau sunga whia ngai, ia. O te o le au walusao a i se tusi foi po se fe au sa lui tau i nai ne tangata ma o le foi ua whai ngoi nai ne ngaluenga i lau a tilo i ai i le vaenga lea o le tusi ma le apostolo pau lea e whamai e peisia i le whai upuna e sumale valuanga i lalo le luasfulu o loo e peisea se aunga ngina po o se request o loo titilo e isi upolo whamatala is a heartfelt request a le atua e ala mai le apostol ua vatua lenei i le nei vaenga i le nei taimi a whaapea o se langona lea o le atua ua tuuina le apostolo se aunga nina lea le atua le apostolo Paulo ina ia whaamalo si e whaile ngaluenga lenei o le lelenga e whaunga ilo na tangata e pei e whapena se tilo ana iai lausunga mai na whai maauala e lui tau ai pe e avea foi o se tali atu o ai taita o le a la le mawhai ai ona o tatu foi taita ma whaatino le nei ngaluenga o le mea manino a i le nei ngaluenga o le lelenga pei ona mori mauele a fionga pa ia le atu o le au whai tau mai whai upe suma le valfa mai o mea uma foi mai le atua ia ua uma ona whaaleleia e ia o i tātou ia te ia e ala ia Iesu Keriso. O le ngaluenga la le lelenga ua uma ona whai ai le to e tau whai ai sisi le manino le lei fa mai le atua ua uma ona whaalelei i tā ua mai ia e ala ia Iesu Keriso ia le o tātou manino le lei na tūlanga o le maliu o Keriso o le o soifua na ofo Keriso ma maliu i lunga sātau o le lelenga lea o le toe whaalelenga lea o i tā ua ma le atu le ala ua uma ona whaatino ina le tūlanga na ma ua manino fo il na vaenga i le whianga ia lea ua uma ona whai e Keriso fa mai ua tuu ina mai foi ia te i mātou le ngaluenga o le lelenga o lona winga la ua uma ona whai e Keriso mo se tangata ua na talia ina Keriso ua uma ona whaalelei ia ma le atua langa foi ua ia talitonu whaatuatua ia Keriso na maliu ma toe tū mo ia ia e manino le o oela ua e to tonu le lelenga le ua uma ona whaalelei oe ma le atua ai peisia i le whamai ai peisia i ua ai oi mai le atua lona winga e iai le si vaenga po i sita ke mana o mia le whaalelei ma le atua le lai whai mai ele tala le tusi ua outu ina atu fo ua outu ina atu fo ia te outou le ngaluenga o le lelenga so o se matawha ioi po se ngaluenga ina mai ele atua le tala noa ngai le apostol o lo tala noa i le apostol ia
wa o mai fo ila tusi matatou faitau e iai oe o le tangata ua whanau fōi o le tangata ua whaawai o le ala lau tali atu iai po lau wawa ai fo iai ronginga o le tangata e ta tau fo i ona iai so ona e te tali atu le au nganu mai le ina ia e alu e whai le maluenga o le lenga. My for God was in Christ reconciling the world to himself. Mai ua o mea uma foi mai le atua ia ua uma ona faaleleia e ia o i tatou ia te ia e ala ia ke bisuma ua tuuina mai foi ia te matou le galuega o le lelega ia pe o le tasi na vaega o lau titilo i ele mai e o lau tali i se matafaioi o lau tuuina mai pe ia o le talapau le ua tuu mai i latou le au apostolo lenei galuega e fai o le ua tatou faitau le upu o le atua ua aʻoaʻo mai ai foʻi malu i tau mai ai tatou ua tatau foʻi ona tupu a ese lagona iai tatou ia fai i tatou ma vae ma lima o le feʻau o le atua tatou fesoasoani atu ina ia au mai tagata ma ia faalelei ani tagata e le o faapena ona iai se mafutaga ma le ae vaila e faafea la ona faatino auā e na e manino le ia le tala le apostolo le faiupu la e lua sefulu so na e faamai ia le tala o lē nei o sa vali i matou a keriso peise aʻi ua aioi mai le atua iā te outou e ala atu ia i matou te ole atu o sui i matou o keriso ia outou lelei ma le atua i le faapeletania ia we speak for Christ when we plead come back to God ia pe o inā li'i se feʻau tau molimoli lenā po se upu o loo faapena ona luʻi tauina ai lonei tagata e mai se foʻi le ministry of reconciliation pei foʻi ona faaigoa ai ia ma le feʻau lava lenei o feʻau o le faamatanga e momoli atu i so se tagata o le iloa pe le agasaka se tagata o loo faavaivai se tagata o tau mamao o se tagata foʻi o loo ua toe foʻi itua o le galuega o le leleiga ia o le aapa atu toe faamalosi atu momoli atu le feʻau o le talalelei toe faamalosi toe tuiluga toe sau o loo iai pea le avanoa e te toe foʻi mai na fa mai tala come back ma ia galuega o le leleiga ae alaga e toe foʻi masau e toe faalelei atonu e ona e lelei le lua mafutaga ma le atua ana ia le tagata ana e te lua le o lelei ia faalelei le atua faalelei ma lenā tagata peia ona fai atu le amataga o lenei polokalame te le faataʻitaʻiga o loo mai po le atua i mafutaga eseese ia ae pei o se tali atu na mai lenei taimi i le tulaga ua afua ai ona e se tofā mo lenei aluega ia o le tali foʻi na le loto i le augani po le aioi mai ia le atua ia i tatou ina ia tatou atu ia ma au mai tagata faalelei tagata a le atua tau te lē faalelei ia a le uma nino tala lenā matu i molimau lua ia le tau pe faitau tusina e tasina tusi matagofia o loo i luga o le matou pena lea o loo e sisila mai ai tua ia le tusina o loo lai lau faitau mo le timoteo lona taupu e lua fai mai le tala le apostolo Paulo. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. Famai fai faasamoa famai auā o le mea lelei lea ma le mālie i luma o le atua lo tatou faaola o lē finagalo ina ia faaolaina o tagata uma lava ma ia oo ina iloa lelei e upu moni famai lona faiupu e lima auā e toʻatasi le atua e toʻatasi foʻi le puluvaga i le atua ma tagata o le tagata o Iesu Keriso lea. For there is one God, one mediator
who can reconcile God and humanity, the man Jesus Christ. Ia, o le ala ua matua I manino lelei, e le aise tangata, na te whaia se tuka. Na o Yesu Keriso na te mawhaia. Ai avea lima, ai avea ia o tātou tangata. Avea fu ili nei ngā ruenga, e mawhai ona tala, mawhao o tuai le nei ngā ruenga, ta o tuai tangata. E le ai lava se atua, e le ai se tasi, ua na o le atua e toa tasi, o le na te whapena, ua na o Yesu Keriso, e mawhai ona toe whaale leia le tangata ma le atua. Ia, kei o se tala atu le lau sunga whawhia ngainga ia, tu sa fwoi malau whawhisiri nei taimel tāpol kalame, tai. Ia le tua, whawhtai pasta le ua manino le misiona fwoi ma le ngā luenga le leinga mo tangata o malawa. O le wai ngai sa o mei le susiri le e wa umau na whatona na hina mo tāpol kalame. Ia o le ua o manino fwoi le ai whai ona toi whalau tele mea lau sunga. O le ingoa na tuina ele tua I lau whilangalo e whai ingoa ele ministry. Ia o le alawa wa au mai ia le upo le atua. Ia o le kau ke whai kau akua. Ia o le sawa I ama le ingoa ministry. Ai se I toi tatai a I le ulua I taimi na ngā lue mai I le atua I lau loto ma whaatula ia se tōwha ma mau. Ia mo se ngā luenga mo tangata u malawa. Ia pe o le ora o silinga le songi. Po inga wā kua le ingoa le ministry I lau songa. Ia pe ngai kalangoa fo I sesi, pe ngai kalangoa si tangata. Ia po le ale ingoa la wha ingoa I le ministry. Ai whaftai le li. Ia lea la ua whai mai le upo le atua. Ia ua na o Yesu Keriso na te au maia le tongi yola male le leina. Ia I tātou po tangata o malawa. Ia pe o le whafsilinga pasa le ua aia toi la apini ia fia le wa e sau noa mai ia se whalau tele mai pe I le taimina watu I le atua le lona fina ngalu lau sunga ma le ngā whalot. Amen. Ia. Awa ole mena I ngā isi tusi ole message of reconciliation. I tusi ole ministry of reconciliation. Ia. Pe ole ua tilo lava I se mea na au mai e le atua I lo nei fo I loto yo. I le amataina ma le whaavaveina ole matou ngalue. Ia sa amatu tala noa fo. Ia e mai se lava ona ole nei a ministry sa amata lava I tonu ki o inga. Sa amata lava e mau misi au whanau. So o I lava la sa au whaamala mai nai fo I le matou li o leo le matou ainga. Le ministry o le amatou o matou te ngalului ai. Ai mai se fo I ole ingoa o lana ngava tau o langa target o mea lava o le goal ma mea o le vision fo I ma le mission e fai. Sa o whaapena whaamalama ai tu silava le nei. Sa au mai le whaapinonga o ia vaenga lava alau sunga whaafenga. Ona e peisa I lau tilo I o whai oi se responsibility o lau au mai ia I tātou. O lea fo I la ua manatu. Lefa mai ai. And God has given us this task of reconciling people to Him. Amen. So ole ngaluenga lao le. Ole ngaluenga ua au mai ai le tuka ia I tātou. Ua matou ona o tangolo lea matu ia I le ebi. Ia ona ele tasi se painga tama e whamoe le ministry au ia. E ui lava sa matou ngalu le ata ma matou sosoani fo ina o homeless people mana I tangata I lunga street. But e lau tele le vaai vision le ale ministry mo tangata ua. Ai pe o I lava la I le tusi lea. Ai fa mai fo I fai upu muli le laina muli le fai upu suma le iwa. And He gave us this
wonderful message of reconciliation. Amen. So ele ngata la o se ngalu a o le message foi o le reconciliation. Hallelujah. Sala manino ma o foi la uva ai ile fatu o le tua na mai o lai au ngani mai le tu. Ala mai la apostol. Ya na utango le wa tu o lo utangata le tu langa la apostol male tu. O le pese i wa ai oi mai le tu. Ai manino fata. Pese i wa ai oi mai le tu ya tu. Ala ya lau sumpa whenai, awha pia o le ai oi pia tu. Ila le alfa pia ua whetalai mai le atua, e ua whai mai. Ai oi mai lo le atua, le on whaau ngā e le apostolo upu i lana tustusi. Longo inga i ele timana, o lai ai le tāua, no lai ele is a heartfelt request. O le tasi lea force ngā mai a umai, ina ua mawhau pēli nei au tū. I wish every Christian believers has this iai le naunauta inga lea lo to be someone reconcile people to God. Ona le ua tilo mai Lucas, o le ai oi mai lea tua. O le ai oi mai lea tua. O ai tātou la tātou. Le talia tua i le nei au nganinga o le nei ai oi. O puta ua nai la i tilo i ai pule. Peisea i mai Paulo, peisea i o lai ai oi mai le atu. O le atua no whaia Paulo a le au ai oi mai a Paulo. Why not just say Paulo, pulo i mai alu. Ai pi o le ua ai oi mai. E o le. O la titilo nā malata wawa ai le upole atua mai. Nā lai o na whai ngoa. Ele ngata o se matawhai oi is our responsibility, or it was a task that was given to us. I mai for him a message. The same message is a message of reconciliation. And for the thing I mai le tu. Kau kua ngā Mike, kau kua ngā Aovai, kau kua ngā le au siang. Le fe au le oi momoli. Se yo fai ngaka koe foi mai le tu. E le si vai na polisi no e pe sa tale tu na mai. E tu sa mala u. Tu fa ti de ngoa ia pa ma fa no fa ngoa. I ele tu e lua vai ngata ua le sa e sa no ia pastor ne fiafi. Ole ele ngata ile pele wa e ta ole le au mai nga ele tu ole ngaluenga le male message. It's not only a task, it comes with a message. In other words, ole manga ia, ki fai akole manga ia su. Amen. Ole whalongolongo maltoto ele moli mau ne fiafi. Ole manga ia i ole fai upule sipu male iwa le sai fai tau. Se yo toi fai tau ngala wau whafunga me tatu ai. Ole nei sai ake riso le atua ua whaale leia e ia le lalolanga. Iate ia. Iate ia, ua leta ua latou wanga sala iate i latou. Ua ia tu ina mai fo iate i mātou le upu ole le leinga. E fōlinga mai o le ua ufi e ke riso le anga sala. Ua whai o ia matomi ola. O le ngaluenga la leo, o lea fo inga sau Yesu whai. Peila le oto ea ungani mai le tua i ke risiano, Samoa. Se i kou aku la e whaau au le ngaluenga ke riso. Amen. E whai ei o tauma sa vali, whai ei o tauma amapasa. Ina ia, toi moli atu le fina ngalo le tua. Ia lupu le amai, ole reconcile po le lenga. Koe fo i mai. Samoa toi fo i mai a Yesu. Pei ole mele le sa whalongongo atu malto o nefiafi pasta o e saunoa. E le ngata le wa mai le matawhai oi. Ka o mai mal message. Pasta Aovai o le task lea. Oe whale lei tangata. Oe mo moli lo finangalo, o lo finangalo lea ia le lei tangata uma. O tau e whaia le leinga matangata. A o le message. O le message o le leinga.
Amen. Pe o le tūranga nā pasta wau toi whaupopo atu ai. Ma le tusi le sa whaitau ina I tua le mo timo toi lua. Le asau wawa ai atu ai fwoi. E se le wha maoni o le atua. E se le wha maoni o le atua. I le waenga le e sau ai ngai mensen mai le tongi ola. Ngai mensen mai ai le tongi ola. I le whai upu e... Sorry. A mata mai whai upu e tolu a whai mai au wao le mea le lei lea male mali. I luma o le atua lo tātou whaola o le fina ngalo ina ia whaola ina o tangata umalawa. Tangata umalawa. Ma ia o ina I loa le leile upu moni. A wai to atasi le atua e to atasi fo I le puluwanga I le atua mtangata. O le tangata o Yesu ke riso lea. O le na fuaina o ia e whai matongi ola. Mo tangata umalawa. Mo tangata umalawa. O le moli mau I ona lava po e te tau ai. Longa winga e le no se kasis tangata pasta. Ia e to atu pe lau sunga ai kakele I o atu le siwa ai o le whatananga le fiafi. Ia, male ngā whaaloa. Amen. Ala auto e amata pela nau e le ukai kusi le mo e fo ele me le sa e o mai le whaipunga. This is good and pleases God our Savior. O se mitanga po se fianga le loto le atua. Maia, who wants everyone to be saved and to understand the truth. Amen. E mangao le atua. O le mikale this is pleases e mangao le atua ia faola inga kangaka sa moa uma malalulangi ako. Maia malama I le truth, understand the truth. O le ale truth, e kasi ale atua. There is only one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Jesus Christ. Ia, e kele akua, kele karikonga, kele me olo ai ole truth le au ke manga o e whalau kele ile kakarangwanga mai. Ele aises e mawhainga koe whaia le leinga leo le tangata ma le atua na o Yesu. Ia, e o lau toi o na ili tusina e toi mai. Ai whamaia, he gave his life to purchase freedom for everyone. Ia, o le mea whainga uko e ehata ia everyone kua le ministry. Langa e leo se le leinga ngā se au loko. Ngā se le leinga whainga au loko ke mele mo ke inad for everyone. Ale whamaia ngai a pākau. He purchased freedom for everyone. Ia. Ole tasi lea vaenga o le leinga. O na le leia e ua kua. Mo whaatau lo sa o lo tonga. You know, it's all part o le leinga lea. Ia. Ina ua sau Yesu e whai le leinga mo le tatu sa o lo tonga. Ala uto e fo ilai tua le tatu si lenga e wa ia mai tua i le lua kolonito. Ena e tala mai e mana ia i o le message. So po ia le message. For God was in Christ reconciling the world to himself, no longer counting people's sins against them. Ito e tā ua fo ia lato wanga sala ia i lato. Tasi lea message tā ua e momoli atu nei wha le leina. Te lo o i sau, e koe po i mai le. O mea o uleanga mo uleanga mo. Ma wha e i lungo ke visu. Ngā alu ke riso maa de i ku i lungo sākau. Awa ai mai lale tua ia. E le o koe loa mai a oi. Ni count nothing on it. Hallelujah. Ini koe kaua se me ia, whamai ia, wa kau uma i molo ngalo ke miso. Amen. Kasi wha message po le whi au le nei ngai matau ti ai. Whamai ia, he no longer counting people's sins against
ua lē taʻua latou agasala iā te i latou. Ia maua tuuina mai. And he gave us this wonderful message of reconciliation. So again, the message is a wonderful message. Ele o se feʻau, o le feʻau tagofi. Feʻau e tāua. O le feʻau e tatau ona momoli. Leaga o le feʻau o loo manaʻo mai le atua. It's a heartfelt request a le atua. E ala mai na ua apostolo. E ala mai ia i tātou. E ala mai ia oe ke siama. E latu ma au mai se tangata. Whaamalosi au se tangata. Ina ia toi tūlaʻi mai ngā tangata. O le fesili. E manao mia le galuega o suga faafega. O le fesili te lē alina e manao mia. We need this work or this ministry of reconciliation. Ia. E tatu toi foʻi ala i luma pei foʻi ona whātu mai le matanga. Ta te toi foʻi ai luma po le ā le meu ale toi manao mia ona reconcile le tangata ma le atu. Ia, se ia mai sau fesili ai na la sunga va ver inga le o ti o le. Amen. E o fesili nga le i la. Ia, e toi fai tauina yo se yo ma e sau a ona reconcile oi ma le. Ile toi counting. No longer counting sins against you. Amen. Matautia. Ia, ia le. Hallelujah. Ese le au le lei o le upo le atua e pas. Yeah, it's a wonderful message. Tai le atua i le tō wha mau ia. Wha mai nai fo ia le tangata. Ia pe ona iai lau sunga. Mai ua wha le leia e ia le lalolangi. Ia te ia. Ia te ia. Ua le ta ua lato wanga sala ia te ilato. E pe le sau no. O le sili muli pasta o whafonga mai fui tatou aina. O le ala le matawhai o i lea. O le ale ngā ruenga le peonga e sau noa. Le o manino le message. Ia, e se itu maila i le au nanga le Ministry of Reconciliation for Everyone. Peonga e sau noa e le ngata i totonu o Australia. Ia, ma le aifo o lo to iai. Ia ai mo tangata malawa ina ia whaalau tele atua i le ngā luenga lea ke wiso. Malana sa vali na sau mai ia. Ia o lo outou ngā lulue mo outou ngā pātia i foi. O le ale whainga ia e mese foi. Ia o le au nanga i le naitu o le ngā luenga. Ia wa le wa mai. Le wa sau noa o le message ngā mai. Au mai ma le matawhai oi. Ia se i whailo mo ia whafonga ai ngō le tua nea fiaf ma le ngā whaloan. Ia, whaftaia hasta mo le fisiri. Ia o te manatu e le na o mātou o lo whatino ina nei ngā ruenga mai. Whaftai le atua e wawa ai fo i nei taimi le tele o au kerisiano lo whatino ina le nei ngā ruenga. Utali tonu fo i o le wha moe lava leo so se ngā ruenga ale kale sia male tino ke riso lo fai nei ia ai ono lo e fesidi ya mato po la mato me le fai o le ua mai le task po le responsibility au mai male message o mato ilo foi o se au nga ninga mai le tu o yo la mako kali po mako me la fai ia tau ina fa pe atu po le mato me la le fai ise me ai titi la mo i mato lima nei tai mi lo mato a matai. Ia lepi on tal no ai sa a matai ona mato wo mato wanga le lei tangata. Pio inasa a matai ia sa fatino lava malu mato tal tonunga. Ona o le ngaruenga le wa mai mato te fai o le a se me ai titi e mo fai ona mato fisoso ani ai nei tangata o lo fia ma ua fisoso ani. Fatasi ma le momoli atu e o le tala leile a lofo ke biso. Ia o le fatino ngal na mai. Ili na ona ave fo ia yo tupe e whātau ini me mana o ilunga ai e momoli atua iai ma le tala lea. E le ai se sina o Yesu e mawhai o na whale leia o ia ma le atu. So, i le matou whātinonga la lo whai nei ia. O le matou ngā ruenga na lo whai lau sunga whawhera inga wā le wefsiringa ia. Matou te o whapena ia o le fu e whai ai.
e tailua lava vai aso ma fai matou galuega faaevangelia i le paka o loo i talatu o matou ia o loo matou faatinoina ai pea le galuega ona o le feʻau au mai e matou so ou te lē siligia foʻi galuega me ua ave le atua i lea galuega ma le pei faanaʻu tāua e faimuamua mai ua mai gift iā tatou mai le gift of giving mai le gift of serving i le romana e sefuma le lua e lae foʻi a mai ma le auala e fai ai afai ua ave ia ave ma le alofa moʻi afai ua e auauna ia tamase e auauga ma le moʻi e aua le fakagafai ai vai mai kagakaga e fai no e fua uma mea uma i le vavaai le upua le atua so po le ala pe na le sosisi ma le falaoa mai a o se avanoa foʻi lenā e mau te momoli atu ai lenei lava alofa le alofa e mafai ona toe faalelei ai tagata ma le atua le alofa o iesu ia o matona i matou activities lana mai ko loo faia lenei taimi ia laga le ua e fesili mai po alama ia ae mai se foʻi le matou tali atu i le valaaulia mai foʻi nisi o pitonuu i Gold Coast matou ia matou teo atu foʻi ia vatu ia o le feʻau lava lea matou te feoaʻi ia ma le pena o loo ituaʻi faailoa atu ai ia o le galuega lenei o le leleiga ia pe ona e vaai mai tua e leai lava sesi o Iesu Keriso na te faia le leleiga ia pe ua tali atu lau sili lau suga faapelegai ese le au lelei o kou pena ali pe o le au lelei o lau sunga i faafeagaiga ale ia le ua manino e lē gata o le ua outou auauna i le galuega faaevangelia free food giveaway tufafua mea ai a lea lae momoli atu ai ma le savali le ua momoli atu ai ma le feʻau o le faaolataga po le feʻau lea o le leleiga ua valaauina ai outou e le atua o se avanoa lelei o se avanoa matagofie ia ua au mai e lelei ia e faaaogā e lausuga ma le ministry ia le foi faalogologo atu tatou aiga ua iai valaaulia i le gata i galuega faaevangelia ia e mai se foʻi o nisi o faitotoʻa o loo tatala mai peleli lea e faauau ai le auaunaga e faamalo le galulue malo le vavaai le alii malo le alolofa i le atua ua e pei ona e saunoa e lē ga o le avefua o mea ai foi e tauna ave oga ua leigi lako mea ai no it's a command le ua mai e le atua i lausuga ma le ministry e tau te o e whaatino le ngaluenga lea. Ia ma momoli ai le savali e pe ona o mai ai le mtafa i oi. Ia i lana whanau. Ia le ia pasa paulawa le mea le o mausi. O mausi. Ai malo whaftai nei te ua o iei seisi me e pa ua teatea. Wa e whalau tele mai pe lau sunga le vaenga le au nanga. O le a seisi wa ai mamao ia po se sila fo ia lau sunga i le faise au po le taitai o ministry e whaalau tele ato ele au nanga o le leinga mo tangata uma po o le ngaluenga le Ministry of Reconciliation for Everyone i le ngata i totonu Australia ia o fafu atu fo i male ai o lo utou au mauai ia po fafu atu fo i Australia male ngā whaaloa ia tai ia mai o le au tali atu whaapea ona o le fisili no fatu ai o le fisili la e mana o mia le nei ngalu e mana o mia la le nei ngalu e ngole le linga e mana o mia tato oi ia nga uko e ke pakasi ai ku a makanga ali mai e fo tata no le napa yaso o le si si sai ai se le linga ya mata ia o mo tali nafsi ana manin no le tena na fausi ai pe na fai ele tual tangata fau ma le mea e tuu ai. Fau ma lona sosoani avatu ye. Ia, e vai e se le matangofie mai. Se le matangofie o mea le atua i lona poto siri e se ma le iloa o le atua. Na fai ei lantangata. Ia e vai aku e le leinga. Ari mai. O me e o le lei pe ngof ko kasi pe. Ele nei foi tanga o ulu mo screen ali mai le manga o mia o e kakera. O ke le confidence tanga o ulu mari mai ke manga ke sakala ko. Mama ia le kala le wa e fa penga uma lo la longa di mai ai ko mai ngangi nga o ke le pi ko ke le confidence pe we kia ia ulu mo malu le. Ai mo fu mai
apa maka soli se o kelo ko kele fo ilanga le a pa penga umare vai mai le tua ya aka Amen. me na no ko fe siri sa ye se le lenga la Amen. mai ai o le ale failo ali kaden mal men tapena le tua tua tanga yai me ku fo imka fa yo ilang ka vai ku ya le fo inga sa fo soli ti sila ko ale ku ai le ngofa ti patin fa mai le ku ai le fia ngofo ya mai le ya le ku fa ilong so so ai vai fo la ya ina o le kau va ya ku le ka ko le alme mga o mia le ya le langa malonga fa u le so so ngi ave fo ya le ku ele ave isi ya o le mea ngafai e le atua i le pule ma le poto le atua nga vaia kua i le au ngofo kasi. Ka lo le akua koe fau. Ai nga fau mai fo ia le akua i longa kingo i le kingo aka nga mai le vae ngafai e ka. Ai vai la i le kali akam so le o le ivi e le ifa mai akam kai au le le. I masi le fa penga e wa isa o le fa mai nga vaia ka ma mai sol. O le mea nei sale mea. Ele o le vaia nga akam nga vaia. Ngai ma mai kamu ole ivi ali o male anu o le ale mea ngau amai ole le leinga nga ngai fa ka mai le ua mai le sosoang mai le tua kas ya o rua ele mo o ma kua i ngai vo ilai fa mai e kala mo se lalo fa mai o le mea fo ila ngai o e kami ka mama lo kinga ai fa kas malanga ba ma ka ua e kas so le ka mangi ngoanga le leinga le amkanga me la nga fa ko ala no ko ke me i mai lo ka ko ya ngala le e kali e fesili le e ka fesili ko ka ke manga o mia la se le ya le manga o mia ai ba ye le menga pupu no wang sa fa mai ya o ku fa ku pu inga le fe kanga i le ba wa mala ya me fa fenga prove nga me mai ke ni ya o ke le kau makala ko te fa longolonga o i kalor e ya i masi ko le lenga o ye amen ai sia wa work le mala ya le pa ile wa e mala ya e fe kanga i lau fa nga o finga ya iri kau fa makala mai le ka o le ngalu le lenga ke ni la nga o le mala ya ko le makanga o ngole o le leuska ia le la fa mai ngal kengi se ngai ko fai upe suma le limi o te fatu puina le feitanga ia te o rua marfini ia e maka mai la fa so solo ia nga makua i afeki ia rua i kamaki i le mala ia le ari mai nga makua i afeki ia fa ngau mua ia u fala vela fo o fangau ngai kamaki wa kuli mali mea sai wa kuli mali paradise sa fawele tu ya wola mai la ia wale ola i fa mangu yanga sa ka penga ia wola i fa ia o kala ngoa uso i nganga i doi ka wa i mala ia le ku ya ma le fei kanga i le fa ile ia le fangau wa e va ma ka mai fu ka ia teila ole au ku male va ai i le ngai por kalame mai o au wala le atua fa amen i ko inga situation is ia ole aka o kasi nga pawa le ole mea ka ia pa ia o umai le or ka alang ufia kala mo i langa ole ku pur kai mingi langa ole ku pur kai mingi ele ngakala inga ua kuli ese male mea sa ngofo ale mai ua kuli ese le ulunga li i mai fako anga le mea sa ku e ngofo ia longo yo wale o ko ia ua kuli ese o le mea la nga le ua kuli o le ngaluenga o le le o koe kau fai koe au mai e koe au ai e koe kau fai koe au mai le ka ke te pongo kuli langa le ua o mea umala le ua kupuri te ima se fuanga le kau ki i e mafua mai ai amaka we always go back to the beginning le mea nga maka mai ia peifo ila o le mala ia mai o ke kariko pe o ngai mea nga sa utango fa mau lalo nga o ka pa ia o nga i nga ua fumai ia
o ke whaakupuinga le whaikanga ia ke urua mai whawhingi. O le si mea ngai le whaipesuma le ongo o le makaupanga ko whamaya. You will desire to control your husband. Uza we e ke ngau fu i control ko orua. Ke kasi ngā mea ngā kufu ngā kupu ia ema. Ngā kupu ia ema. O mea umai api o le wo whai e lea tua le ngā li i inga ua leo sika. Lea lau whaalau ko ime. E ofu ia a kam umai. Wa mā leia le lau ele o ngā oi. All your life you will struggle. Wa e ki kilo lai. Kilo lai le lalo langi ke ime. O mea umā ngā le kupu. E loa po ngā e whaalongolongo mai le si whawhingi o le kupu le mea le o le controlling ngā o longo orua. E langa o le mea le kongus pa ia. O mea ua o mālaia ia ua o le mingari. O ngā inga ua pa ese pa ua avi ese mai. Ua kuri ese mai le paradise o le mufua ngā sa kuri mufua. So o le kau mawhainga la o le ngarue ma le lengi. Ia o le kako kilo lo. O le ngana a wala le tua. O le ale message la mga o le lea situation. Ia a mai ia le vaenga mua. Ole mea ngā kupu le whanga ua a whare ngā eva maaka. Ka ke kilo iei mai ki lite. O lea kai mea umar kapo kalamea lima. Ia lea e. Te ua mua. Ole poli. Ia. Ngā ase whakai ka inga lai titia ngā ia ngā ka a. Wala ngā umanga o ka keo iei mai. Ko ngai ole mea kongwa ngā le kupu. E rei whapea fo in ka penganga ngini ka upongo i mea o le kupu kei mingi. No? O le vava aia i le upu le atu. Ma mea lai kukupu ai. Ia leli. Ai whapea ma kamo le aku e swala upule ma solve. E reconcile. O le almena kupu ngā i le whanga mua po urua i ka maiti o le fofua. Ia ngā ngai ki mauti ngō haua. Ua i ka le siris. Ma kua i kau ua le maala ia le ngā whai e whikanga. Ia la le oku. Maia, ua i ka le siris. La mo i ka mai ka la mo e wha uu. I le ngā penga i ka u wha uu. Ni ke loa le lea o le isi le ngā wha uu. Ke loa le lea ua wha uu. Tala kule whale ua i le oku. Ia, pia umala le mele kukui. Se iwa ia po fer ka kusi le o le kini se wha Maka kuspai. Wakalia mai, the Lord accepted Abel and his gift, but he did not accept Cain and his gift. This made Cain very angry, and he looked dejected. Ia ngā. Mamai wa kupo ele loko ika ia. Ia mawha uu. Ia. Wa ila kala le atua ngawhai. O ila le sa o lole atua e mai le reconciliation. O ila application o le mele sa o whamaila kala le atua. Why are you so angry kai? Le anu ho e pasa mo me on fitalai mai lole atua ia se ale mea ua e ita. Ja fo i ua wha uu wa yo mata. Pe a fai e te a mio le lei. E te le maua e al fia. Ai a fai e te le a mio le lei. O lo ta oto il fai to ale anga sal. E wa iatu lo na mana o iatu. Ya, ke la o saula le ku fai lo i. Ya o le mea le ari kai me taunga e lo. Mai. You will be accepted if you do what is right. But if you refuse to do what is right, then watch out for sin. Watch out. Sin is crouching at your door. Ika to control you. Winga lao le mea i le va ai le whakaita inga mua la le. Anga e whaia le mea sa. Ile ia se mea ke i kaifua. Ele i se mea la wha e kalia la kaura. Le ke le i o le mea ngā le kukungi ali mai. E mawhai o whape ngā fo ilo loko i le skanga. Ia wa e ka fuala mo le kalia. Ba i le ngai mangi ngo le whainga o la kaura. Ia ngā langka lia na ngana sa. Whai le mea sa o le ale mea sa. Sa pili le lei ave hai. Sa ka penga le lei ave hai. O le ala fo ngā kalia fa mai he did the right thing.
ai vai ele se ali yang ngala kwa do po uruang kau po lang o se fa kau nga fa nga la kwa mai ya amile ne ya fa pe o ya ile i mama fa kele ya o ka mangingo nga au nang le fa ka o le au nang po lau fa nga kau o se me am fa nga relate pa ile me sa fa ile me sa o la le consequence to le ka ki li mai o en kang fa siu va ile ke le o le consequences ale fa ia me sa me fo inga ki lo ke mi me ale ka kala sa o nga fa ia me le o le me o le e ua inga lua fo fa siu ki ya ka e ka pu le me sa ka nga va ila ia fa fenga e lo sa le ko fa mai kaingo o fea lo uso ape e kasi ala fa along kalia kaingo nga ilo era le ba pa mai kala ka le lo sis wa ya su va ai si va ya ka wa ya ape pa am I may afterwards the Lord asked Cain, where is your brother, where is Abel? I don't know. Cain responded, am I my brother's guardian? Can you see that? Brothers from the same mother. May mga vaikas. Ay li o kea molis. Ili o yesi ngofuli lig. Ya. Wa uese se polikata ke baba ia a peru ki sili mai po. Kele yo o ngaka ua ki kilo ai. O le reconciliation le sa wa i po le ale le o le fe au le lenga le mga o anga e fai ale me sa o le e ko e fo ia le maka awa o le root nga le o le root ko so lo le fia ma le kalia lang kaula ai anga fai to the best for the Lord po wai la bala nga fai au anga ia fai ale me sa o ka nga ele se me ala ale kalia fo nga ia ka amin fala la minha o mafa ele o kaua sa nga nga kau nga fai o le mea kau ke ia velo ngani ele i kaua ia nga ia ka ka fai ele i mafa ele i mafa fau fa pe ka dia pele no pada ki ki ka la nga fa mai tap o le first fruits ma o le best o langa ia nga o le mea sa o nga po le fifi nga fai ai a peru lang kau lang nga lang kali aku vo ese le interpretation nang iskanga kai la walang kali ala uya nga fai kau ala uba ba ai nanga nga ia fifi dia le pest le nga ko le ulua i kam o le pest so ia o le mea la nga ko fai ile ko anga e fai ya le mea sa ele o le lua keisi o nga wo ngai fasio ki ai so ka lua i lo le anga e fai ya le mea sa o le e kalia fu ilo kaula ia kauia inga ma fa ka fa pe nga la sunga mai le o fea le konge ki mai kong le reconciliation ya le awala le tua sa wi pa anga dai anga e fai ya le sa ki do right na ngai fa sa po nga e fa ia a mo le ai fa tu ta ni o le mea sa e kala fea ngai e pa te kele fu se fe au o momoli mai mo ka langa lai fa nga isi dawo o inga kali kong fu e keling ka ka wo o lai soifua mai langa nga o ke ngis ka ka mo ala nga lai fe wa ia fu ngale lai ai paulo le mea ka kaulo o su ka ko pe e va ve kele nga mau na me pa pe o le aku ke siang wa ma ai ki sia ku mu ele kan kongu le ko ma le pi se me mo anga ai ola ki kilo ye pe o le kala le me o ma o ale ke le fe ka mai o le ese ngora o le ia inga o le ko kai o le afasio ki ai ave kan ia le ngala kala ia le usau le tu ai ka uya kai ai va ai le kala nga kai ali i pas
ole homeless mua le kuspa ia le kuspa ia. O kai. Ai fai kau fai punga le. I lalo ile. Fa solo mai la. O ngai ka u mai. Mai kala le fai punga su fa. You have banished from the land and from your presence. You have made me a homeless wanderer. Yeah. O le si mea nganga o i mawhau po o iei o maia. O a vea o e mau solo. Whaaseva roi. O le mea la le o i kamaka e. Ke whaia se mea le whapeso ngā uso. E ke le whamakalanga o kala o consequences ngā o beo mawhukanga. E mga o mia ai reconciliation. Ia pei o se kala ko nga Mike e mga ombian e nga lueka. Mike, afa apea sa ule ko la makanga su e mai akamu le o ia i le mesa. Famaya, where are you akam? Where are you? Ya fa mai o falo ngo kulo si fonga o fefe o lafi. Ya le la wa mai le reconciliation. Le au nganinga le ko ya pau. Fa mai lo le fa mai ya. Ya. Peisa i la wa ngangi mai le. E po ke o ko fa ya ko e fo i mai. Koe fo'i mai. Come back. Hallelujah. E whai ue fo'i kapo kalame ngi ato ki awha te kapo kalame mai. O whea o e maua mai e. O le ale ma mao ngaua e sola e siai mani mawhaka. E le ngaka i le vā ma le atua, o le vā ma se sio uso a. Hallelujah. Ma ke maa e whai loa ko le whala. O le wala aunga le atua e wai e mai. E ma whainga e wha pe o le wala o whela i le location po le mofua. E ma whai whainga e ki kilo e. I le wala au mai po oa, mai le wala au le mea awako e le tua iau. Onga o langa kala na whai ia akam. Mai akam. O whaalongo kula usi ufonga. Onga o fefe o lafi o le la wala wā. Pa mai lor kala le. O inga whaku ia o iwa e la wala wā. Longa winga wa e aia le la au o whaku. So sometimes e ask mai le tua ia o le mea awako ki whai. Because God commands him. If I marfa ko angale ai kasal me o ni tamoi. De wa ngofo o le uska. So la where are you? Ya ako mo inga ba ko le o se bita o fight o fight te. Where are you? O fe o e. Ya ke mga o fa malo sia o le ngalu wenga o le lenga le mga o le tu. So mai wa ngangi mai le tu ko foi mai. Ko sau fa activo. Ko sau le kala le alofa o le tu mo. O le alofa e ka ke fiu fa makala mai ke le o le alofa koe fa kua ka makari ka ukara. Amen. Fa mai o le alofa the message of reconciliation. Na ke le koe kau tinga iau nga sala i ngo. Ade uma kau ngo lo ngalo Yesu. Anga fa mai e ka ngaka le sia nga sala e nga fai ma nga sala. Inga ia ka ua mu kongo i kau. Ya, mai ko se kalkala ngi kai mi fa tai moli. Ole abango. Amen. Ia le tua whaftai lau sunga i le whese au, ia mo le 𝚟𝚙𝚎𝚢𝚑𝚡 fo i o le unanga le Ministry of Reconciliation for Everyone. Le ala waua manino ma i o le lei, ia e le ngata o mtafa i o ngā luenga, ia e mese fo i o le message. E Taltonu lava ma walunga le loto i le finangalo le lii. O lona lea wala au te mili nei, ne ia sala mō tangata uma. Amen. Ina ia toi fo'i mai ia Yesu. Ia e pei fo'i o na whaalongolongo le fiafi ma le tutoa. Ia au e saunoa ma whaasoso mai fo'i le au nanga le ngaluenga mo le leinga mo tangata uma. Iau ke iloa le umai a whai ai fina ngalo le tu e wha au pēr tapu kalame la whai wai aso e anga i mai. Ia po tāpena fo i le ministry e anga i mai. Pei o na tātou ngā lua ia. Whai mai lawa e lau sunga le taitai le tātou pulu kalami. Ai o a tātou te tilo fo la le taimini nei i pei o vaenga lawa i e lua le tātou te wa aia lawa le taimini nei. E mana o mia la e le atua. O e le te mai mua mai, ia mai maa ua le tufa tufo i le ngaluenga ma le unanga le Ministry of Reconciliation for Everyone. Mga umia oi.
Ai sea, le angal makawhai oi ili au mai stangata stua tas. Na au mai ati i tātou uma, na toi whaatu lai mai e le atua. Inga ua ia sau e au mai le tongi ola, e ufi ufi e tātou wanga sala. Kei mingi, me ia lua le sata ua le au na le atua, o le mea le o le whikanga. Masa ili le pule. O le ale i ungo mea ia lua, e ua le oti. Ia e maali e fo i whaalongo le fia filmo le mau pasta. E ka ke longo fia le ia maka ka lai whaau. Ka ka fisile koe e seang kala a. Ka ke longo le whaka ka lai le fia pe i ka koe e seang kala e whai mai. Ia ai. Pe yo le na e whaasoa ho le fia fia e tā ua te le salamou. Ta ua toi fo i le li. Ia ua o mai le mālo le tua. Ua lata mai le mālo le tua. Ia pe o le toi whapopo atuna i lau sunga i whawhia ngaina. Ia ai ono le tā taimi o lo o iai fo iniso po kalami o lo whatulanga ina i lea taimi. Ia au ke lo le lau tātou e tala noa ia o le ase fina ngalo le li. La foi vai aso lo ngai mai ia talo ile tu le ala wal me so sani mai le li ia o la tato fa pena on fai ia tu pela no muli le la sunga pa foi lo fanga mol poti no kriso mas foi o ainga o mai masani o mau mai le moli mau mal fata no le vai ngale fiafi ia ona fa mai ai le o ta po kalame mai le nga fa lo ba lo fa tai e sel tā ua ia ta ule nei te au lau sunga le whawhengi. Pe ia o tā vānu no fule tal noai. E ole whaingitā ia o na whape ese tā lotoli mai. Pe a whape fui ese lau vichen ese le mea uti mawhau o ia ia. Whape nā se atata tilo nei taimi i le tino ke rifu. E nā pio no whātua te mi, se lau fia lau matamata atu. I le tau whai ngai ioi mo lau whai ngā luenga le tua le taimili nei. Ia mai message ses, au ses. Te au tala le leie mo moli mai ai le suafo i Jesu Kristo. O le ale nai whai. So se taimi e te oso e rungo lau instead of watching other things. Ai ki roku e launga mailea. E loi. O le peolinga ngā le mālo le te mini. O la uia nā ngā whaafatai le tua. Ma o le whaamalo se au fwoi nā mo le nei fwoi. Tama i ngā luenga le imika mai a maka. Ieleli. Ua mai ai le tua ia i mātou amatanga le tausa. Ia whai se mātou o kalata. E mātou te tala noa i lava mātou nei fwoi. Le whiau o le lenga. O le whiau whai ngō whia. Ai ti tilo ia e te lelo na whainga o le ainga o le kalesia o le nuu male atunu pe a se le lenga e te lelo na whainga i so se ati na i to tonu le atunu ma so se whala poto a le se le lenga ia o le lui tau fu nai whai o toita tau noanga le toero whaanga o le tāpo kalama le nei. Ma so se tasi o mawhai o mai mua mai nei taimi, ma mua fwoi sun taimi muli ane e matai nei tal no. Ia, e te whesiria ia o e peka o na wala au mai le tua a tamu o whea ea oi. E wala au mai fwoi le tua ia au. Ia, Aovai o whea ea oi. Wa e au mea na e whai. O le lei e au mea ngai whai po sa o au mea ngai whai. E ke kani ana i le wala au mai e tu. O le lei e a ka makutanga. O le whesiri fo i ngai whai o tu e kalamini ia. Whea o eia. Where are you in your relationship with God? O a mai le lua mafutanga. Where are you from the calling? O te o e iai le mea na wala au atu lau assignment a batu e whai e ritu. O le tala whaangoa ngoa mai kala a kam.
o whaalongoloa e sau o whiwhi. O lafi ua. O ule whai al meanga e mai e whai. So, a whai o ngai ke langonga mai mai kau mai a winga o le pamtalanga. O le aunga ninga le apostolo fa mai tala le atua. Tau ali I Paulo e le whai I la pa I koe fo mai. Koe fo mai. O mai se koe whai skako le leka. La ngai le ai a se si ke koe le lei. Wa uma o na wha le lei ka koe. Male atua e ala ia ke biso. I lo se ngadue na koe whai a wa uma. Pauala me olo koe fo mai. Koe fo mai ke o ngai saunga. Koe fo mai ki tala mo. Koe fo mai ke wha mawalanga. Koe fo mai whai mea kaunga whai. I le anga I luma o le kele I o kala. A o le ki anga o lo koe fo mai ya. A whai o kanga kale anga SSE mai. Koe fo mai wha mawalanga I. A whai o inga a maka koe SSE. Koe fo mai. E ke fiu e ka amiru. E ke fiu e ke alo e whai mai au lai visi mea kaunga whai ka a ele koe fo mai ya. I ke sa wha ko ese. A wha pia fo I o e sao. A uti whaka kali se sao kakanga se ke la ki. E ri whaakari e su ia ka o se kali kina sau la I ke. O mai ia, ngā maliu wake visu. O whaali mai ale alo whake visu. A lai kau kia ngasala. E ri whaakari e su. E ri whaakari le atua se I le leile lalo langi nga sau lo Yesu. A whai fo I le ke maua mai mai whaalongolongo mani e kai. O le lenga ngā le mga o Yesu. Le au ngangi mai ai le atua koe fo I mai. Koe fo I mai. E le ai se si a kua, e le ai se pulpanga ngā o Yesu. Ngā ke mawhainga koe wha le leia. Te a whai e kere I kalia Yesu. Ia, manguia le atua I lau whaafonga mai. A whai e kere I kalia Yesu I lau ola. E mga o mia la se wha le lenga o e male atua. Langa o ke riso. E mga o mia lau whaakua kua I le mali o ke riso. E mga o mia lau kali kongo. I le upu mongi a Yesu ke riso. Ma e kalia. Inga ia whaola inga I ale makingo le kala le apostolo Paulo le kusile ko whai ka mua mua Timotheo. My this is what God wants. And it pleases him. E fia fo ia ile tolonga o sanga le inga ia. Ia whaola inga kanga kau. So a whai e kere I whaola inga. A whai e kere I whai al whiwhiringa. A vea ia ngei kai. A vea ngei ia vangoa. Se I whai e se lua le lenga pale tu. E ala I loka ni Yesu Kristo. O le na sau ia le lenga po tato. Ia, a wha umalta kalame ia. Whai vui ono fu atu le talo le whaolta. Pe te mana alo sungo le au ia le talo le whaolta. Amen. Ia whaftai. A whai o le te whaalongolongo mai e te Yesu. Ele I whai a sau whiwhiringa I talia Yesu. Ele o iai la se le lenga o e male. Langa mai ele amakanga I ngau wakuli e se kamaka. Whamai le kalakavika. Whamai le kalakuspa ia. De Roma I tolu. Wanga sala tangatau. Whamai fo I kavika. O whangau mai maleanga sala. Kako o mai umani ila lo langi maleanga sala. E manga o mia se kongo. Amen. E manga o mia se koe whaale lenga o ka ua male. Hallelujah. Pa whea whai. E ale loka li o Yesu. Praise the Lord. A whailau e mga o whailau whiwhiringa ngā te mingi o e sila mai whana. E pā ke muli mai le kalo ni. Kalo le whaolo kanga. Ka kalo mai o lau lama ka kanga. Ka kalo mai lo loko a. Amen. Inga ia. A vea Yesu maa ni whaola I lo. Yang nei tai. Ia. Whaiau e muli mai e puu lava le talo au te mana o te talo mai lo loto atu. Praise the Lord. Ia whata I tai mai upol nei talo. Le atua le tama. Le atua le tama. O te tau tino I au luma. O te tau tino I au luma. O au o te tangata sama. O au o te tangata sama. Ai o te tali tonu ma le whatu atua. Ai o te tonu ma le whatu Na atua. e maliu. Na e maliu. Ina ia tongi ola ina ia. Ina ia tongi ola. O te tali tonu fo'i o le mana o lauto. O te tali tonu fo'i. E lava ma mana. lauto. Wha mangalo ina ia. Wha mangalo ina ia. E ka tala atu lo loto I le nei. Tala atu lo loto. E talia ai o Yesu Kristo. E talia. E avea ma E avea ma le ina whaolo. E a mata I le nei.
se ia o ina o te tali tonu ma whaatua tua i lo ma liu ke miso. O te tali tonu ma whaatua tua na toi whaatua ina oe i le mana o le. Whaafetai lau whaolta. Wa o whaolai i ia o Yesu. Ia o Yesu. Ia le tua mai. Tali tonu fo i a whaapea o le na te talo ina le nei te talo mai lo loto a. Mai tala tus pa ia. Na saulo na nuu na te ena, they ignore him, but for those who accept him. Au ila atou na latu talia o ia e avea maani ma whaola i o latu ora. A batu i le manu ia e ka ua ila kou whanau. Ali katu. Ia whamuia le atu kila ua. E sama pa taito le usu. Taika. Ia mole atu no. Pa ili whatatal no apa ia. Le tua le tuafo Yesu. Men. Amen. Ia, sa mole atu no pele, toi mole atu le ananga whaaftaitele, ia i le whaavnoina o lo taimi, tātou te mafutai, ma whaalongolongo, i le whetalai mai o le atua ma tātou, ia mea fo i le nei of noe whaaftai atua i le au auna le atua, ia mo le porkalame, ia i pei ona ia i le nea fiafi, sili ona maulunga se vi inga o le li, ia ai mai atau nei, ma le au auna le atua, moli atu whaamanuianga ma alofa anga le tino ke wiso ia tatonu ia o le awha o bina pel tatou pokalame ia i lafo i vai aso da ulia i le alofa o le atua ia au lau saunia se tatalo pupu e whaamae al tatou pokalame i le nei a fiafi tama ua umale ngā luenga le ato toa tamata nganga pa ia wha atoe oe le li i le mātou ngā luenga Aftai tele tama i lo wanga le nei mai le amataina le nei polkalame ma le nei whaatalanoanga. O se moli mauola le li. Ma tau te saunia ai se le leinga le li. E le ngata i totonu o mato ainga. O so se si o manga le li. O lo o mana o mia ai le leinga. Tama le nea fiafi. Pa yatu le atua lo alofa ma lo wanga le lei. Whamanuia i si o mato atu no pele o Samoa. Mese lo o whainga luenga ngā lulue. After tele tama anga le mai por kalame fa wau le ia al mato o nanga mai se sos o nanga ki siano fa manuia o ele tu ele o auna me se fo le ministry ma le o nanga ia ile lai tu o lo malo tama fa manuia le nei weekend tapina ina ma saunia i mato uma ia i sauninga pa ia o lo malo fa after tele Yesu wala toile mato te talu amene ma amene ia mai atau nei mali sunga ile whawhiangainga ia Aovai Suisala ma o te alofa tele mo o tau malawa le au whaatua ma le au pa ia tātou te whiloai ia ile vai aso a sau nei ile alofa le tua soifua mai ia manuia.